ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. A Social and Economic Life Development Department juga Kasih Jaintia Presbyterian Synod Sabngi, Limbaga Agency for Sustainable Development Initiatives. Hakani kekenti kalapan pendapat ba ban pelong biang ya jingnya ko mare thong kepala tiap kum ke Shillong Run 10K 2024 kaban selong hakalai terik nailar arja apsa. Hak jingnya keren bikalap thai kubor Pastor Bidon Box EM ubri convener jaga Facility and Operation Committee Shillong Run ula pentip sikipat ba. Kibadan ya jing tu banyak siamenta hakani kejing ko mare kaban sedang na por sanchiteng mestap na parking lot Pulau Shillong. Ilaban pendrung kerteng yala dia online link baga website www.afsdi.org. Lani www.afsdi.org/shillongrun 2024. Nakabenta gitu kibukwa ban pendrung kerteng offline kilaban limi hi dala dia ban pendap ki form haka office jangka ASDI kabadan Hamishan Compound Shillong. Ke pendidikan mentah sesinya ke Shillong Run ke 10K atau aksam ke elektrik United di Kesema Jarak Aksam dan sedang ada proposal sistem parking lot Pulau kecil juga negara run with different ability kita kecil semua negara bangsa penolong yang negara kejing semua kalau berpersel tu kejing pada kejing long rekat dor diberiu badan jingna akhir kernet kemudian berpemi pon nak mentaki projek sebagai senat kalau sen nak mentaki kena di badan jingna akhir kernet kata makam kalau kemahiran menjadi cuti into secondary school kemahiran community base hari patient Center Mairang berkerubuan Amerika School for Disabled Maulan. Seluruh dos dan sedang berjar kedua berhakim Islam ke Mekaron berteman dengan teman layar beg berkelayar putih. Seluruh layar beg hadut macam Islam pada kermen berkelayar Islam ke seluruh layar beg berjar putih kemah ini nama teknismen berbeda. Kemudian simpenta kita terus nanti dikena school di Samlang, Teramba, buat kibal Hampton Mendo. Kerana mengiak kepor negara yang jauh ke Agency for Sustainable Development Initiative nila nang persian di kebenang penhai ke negara Islam sudah Islam. Bagi Mendo. Bagaimana ron akan Islam kenlong ke way ke ron dan ke marathon kemanjau berkebangsaan kemal hantam manyo ke manera yang diberi kepada dijingkan lagi di korban kejati ke Shillong Run kalong ke nila penlong dari Islam arzan katway ringkat begitu kejing temu kiba ndai tambangin kalong mangin create awareness dan yang bentuk tu ya kijing kibakin kibriu kibadan kijing dana kita khormat ki kendu bat khamtam ha kapa ngin wan ra ru kijing long maringkat dor bat kini kibriu kibadan ya gini kijing dana kita khormat ya kini kesnap ru na kalyang jong ke sinat limba ka SELD bat limba kini ke Agency for Sustainable Development Initiative ni penbet yang bagan long kini Shillong Run ke lai trik ke jong August na du ko san shiteng. But ya ke registration ni lah sedang limba ke online hakaba ki bakwa ban register ya gani karon kila bandage ke website ke jong ke AFSDI ke www.afsdi.org hakaba kila ban share ya ke link ban kumju ke form ke bakin kin pendap ya ke online registration ke jong ki ti hangni ru milapu ki rules and regulations namang haban bu ru ya ki rules jong ke AFI aga bangi conduct yang naga Shillong Run magkata ga bangi la Juliet yang naga SNEM ti kumtani labu ru iki rules hakin ka website nang bagi nong ishi mentakin tip ya ga bakin le khamtam ka bede bagi jing ishi mentah jongki hakin ka run
Kabaar pat ni plelat ru ya gitu kiba kuat ban register offline ya gani ka run ni la pun create ki form na ka benta gitu kiba kuat ban shimenta ha gani shilong run ha kaba kila ban wan mi shop office jong ka KGP sinap sep ni kemudian po mission compound hajan jong school KGP kemudian kini ka office jong ka KGP sinap sep ni ha kaba kin wan na du ko khatwi beje du san beje ha pedeng kita ki pon ni play ka office ke jong ni ha kaba kila ban wan le ya ka offline registration kita ko kuat ban shimenta ha gani shilong run di kategori harga bedai bat kena ke long run kalong iku mencem snap genre ni la kham bin mi bon susu ki kategori harga ke snap hadien bangi sngap ye ke jingker pat jong kinong ishimenta bangi la deban ailat ru iku kham rang ba bakini shimenta harga ke run tikum ta ni la bin mi ye ke wei ke kategori ke batmai bat kita kalong ke 65 years and above dan in represan snap jeneng kata ke kategori ke batmai hendak kiwi kini kunjo ni penong ye ke bahapo khat san snem ke khat san du khat pras snem khat pra du live san snem kini ke open kategori nang ta live san du sau san snem sau san du san snem san du drup san snem bat ke bang dang mi thmai ni ta snem ke drup san snem se drong da ke jing per khat ban plelat dem kitu ki bala kham rang ba ke karta bagini shimenta ha kini ke run ka bai registration ru ni penne kunjo na ke ga bang ile men snem kata kalong lai spa ya ki hapo khat san snem ki badai nang ni naga jala ga jongi bat ki mana bar ga jala kalong south spa tingka ka by registration but ni pen kiu tang ya gani ka open category ha ka ba na kan real spa ni pen kiu shara praspa na ka benta ki local but kum juru shaka shihaja na ka benta ki mana bar de na ka benta ki brio ki ba don ki jinduna ki department ki bangyo ki person with disabilities ka by registration na ka benta jo ki kalong free but ni bu arti ki kategori na ka benta jongki om kum ka snem ka bledek bu bitan ka wei ka kategori na ka benta jongki ndri meta snem ni bu arti ki kategori na ka benta ki person with disabilities kata ki on the 15 but ki 15 and above kita gilong ki changes dan ki jingkala ka day but ki run di ka wei pat ka jingkala ka ba ya day na ka hagen ka run meta snem ki wei pat ki snem ki bledek kalong ba how new snem ya ki timing chip kemudian itu ki just number ki beran dekat pada timing chip yang lihat dulu paro ki participants hagi snap ki beradap ni lihat tang ki senior but ni no ki junior rena tahu snap ni lihat ikut bana du ki junior kentu pro ki person with disabilities but hadu ki senior ngin ayo ni timing chip baklang bakin tip ya timing ke jongki but ke por ke mari ke jongki tika ke last date ke mengilabu nak benta ke registration ke long ke 8 Julai jong news nam araja apusang kata ke last date ke ba mengilabu nak benta ke registration but kalau kubju ya ke offline but ya ke online registration kila ban one po jong ke tarik ke 8 ke jong Julai hata bedi pat ke route dan ke lenti nak benta kinong mare kalau kubju i mencim snap in sedang na pulu parking lot Inyat ya ke Pulau Besar, kita minat no Shalau Mali, in legend, Jiao Jithang Brio, Jiao Mau Benar, Jiao Saint Joseph, Jiao Pedeng, Lat Jiao Langsana Lian, Jiao Siap bersama Tiap, Presbyterian Church, inyat Bum Sok Sun Road, ini Sani Mandir, inyat Kendai Lat, Charaj Bawan, Ceparik Dan Kiti, Don Bosco Square, Shillong Commerce, PGT College, BK Bajuria, South Long, Pulau Besar, dan ini sepoi biang parking lot. Kita kali nam taki senior. Genre nak benta ki below 18 years dan ki junior but ki nong shimenta ki ba ye shimenta ki badan jingduna ki connect ki jongki ki bang ki person with disabilities ye ki pat karut ke lingkot ki nyat in parking lot ni sha pulo bazar sha jiao mau bena jiao Saint Joseph but nak ki lapo ye kendai lat kim dan kam shu banya ki ka dan kiti ke barik reina kendai lat kin no sha Pegasus hotel but kin ya Pulau Besar kin sabi siya parking lot kita kali route naga benta ki junior but kum juri naga benta ki person with disabilities dia ka bidai but ki khusnam ki bangin ai siya kin nong job ngin ai ya ka cash prize naga benta jong kin nong job ki kerdan ki pair ka bakin thup ya ka jingsiu ka ba hagani ko open category kata khat san do live san snap khat pra do live san snap ka first prize kan nong san pho jar tingkan nanti bawan ningkong nanti ke second pinyo lai pho jar tingka but ki wan balai kalong ar pho jar tingka nanti ki week pat ki category ka jing ki ba job kinyo san jar tingka ki wan first lai jar ki wan second but ar jar tingka ki wan third
but ngin ai ru yaki consolation prize yaki bawan ha ka position sa ru shipo ka consolation prize kan long shia jar jingka barway yaki ni bawan di kani kan kentup tangi ki category ki bahapo khatsan slam khatsan ru khatra slam khatra life san slam but ki person with disabilities kin yo consolation prize ha ka ba ngin ai yaki bawan ka fourth position hadu 10th position t-shirt kumbangi julia ki slam ki baladap na ka benta baro kinong shimenta ki bon ban shimenta gani ran but kawai dia ka ba ni penbha ya gani ran gani slam kolong bangin ai ka refreshment na ka benta baro kinong mare but kunta ka jung pat kolong ni kinong mare bakin bu ha ya ka chest number ka jongki nomor base alo jong chest number ka bangin penbiang lu refreshment na ka benta kinong shimenta baro